Hamren District Jail along pen bahini abang pikat. Hamren rong supia pan Karbi Anglong Autonomous Council kilang kapang 3. Amri umbormon arong kaching thor aharchi kadure. Kardom Adap Abirta ke thana bang nilisami marvelous rong pharpi non arjoik tha Abirta ang ton pen. Keton kilang kapang chingang bong lamki ke do bahini abang phuatum Hamren District Jail ar lopen ke kat kang hu Abirta pen ke klang. Labang so mohor lake District Jail Hamren West Karbi Anglong ar loke do longli a police station along kang sayaron padodet pen ar pong kang tuya boha along kiwan adai kido bang phupen bang piatunga phan boha ke chaka dimlo. Pharokri sir kebra throk ner kebra sir keb ani kansi labang so District Jail kangpu. District Jail ar pong fit krep ho kang tuy ar pong karlu chong hupen pini bang hi abang phu ke kat Abirta Adap por phai sir kebra achite malong ke klang. Ke kat chong hu bang hini abang phu atum ar pong ang song gamusa kaphang war pensi karlu po alam pen keton kelang atum hon thepon. ADC Anil Chandra Das pen pherangki atum ang ki jaya tengke Adap sa kapajun apor aphan pathursi por phai phora achite mapor kisang adim pachedam thureblo. Por phai sirke bapor lang kapaching lopor kipia hutsi labang hinia bang phuatum jailer lopen ke kat Abirta chinisi tong sekot pen Hamren police station along lamhoi pidamlo. সাধাৰণতে আমাৰ ব্ৰেকফাষ্ট কৰিবলৈ মানুহখিনি ওলোৱাই 5:30 ওলোৱাই আকৌ সোমোৱালে মই পিছত 9টামান বজাত গা ধুব ওলোৱা হয় সেইখিনি সময়ত আমাৰ দুটা কয়দী আমাৰ পলাই যোৱা বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে ইতিমধ্যে আমি আমদানি থানাত এফআইআৰ দিছোঁ যদি এটা ওচৰ পৰ্যায়ৰ তদন্ত কৰিবৰ কাৰণে Kika chonghu banghini abang phu amohor Hamren police station along pidamsi Rabjin pen kinep kenang tulongji aphat Hamren SP pen saideng ponlo palam ADC pen nang thandun SP ডাঙৰে ইতিমধ্যে ব্যৱস্থা লৈছে আৰু আমি প্ৰতিশ্ৰুতি সকলোকে থানালৈ পঠাইছোঁ যাতে সোনকালে মানুহকেইজন কেপচাৰ কৰিব পৰা যায় কিন্তু ৱাল বগাই গৈছে বুলি আমি সন্দেহ কৰিছোঁ যেহেতু আমি গভৰ্ণমেণ্টলৈ ইয়াৰ আগতে প্ৰপ'জেল দিছোঁ ৱালকেইটা আৰু অলপ Hamren District Jail along pen ke kat banghini abang phuatu moment ADC Anil Chandra Das pen pherangke atuaphan kapachini pon atengke Roha police station ar lo pen soar lo alamki atul diuri lapen dokmoka police station ar lo inut risim alamki pen harsing rongpi বাকি এজনৰ নাম হ'ল আপোনাৰ অতুল দেউৰী তেওঁ ফুলচুৰি কেছত আহিছিলে যেটো ছোৱালী কেছ বুলি কয় সেকশন 366 আৰু এজন আছিলে সাৰ্চিং ৰংপি তেওঁ আৰ্ম কেছত আছিলে সেকশন 387 আৰ্ম কেছত তেওঁ ডিমান্ড কৰাৰ কাৰণে ধৰি অনা হৈছিলে এটা দুইজন আণ্ডাৰ ট্ৰায়াল প্ৰিজনাৰ isi manghumeme alam bangke Adap sa kapajun apor kithur anparta por phai sir ke bapor lang kapachinglu apor kipi ahutsi banghini abang phatum ke benga bo ha along pen kadruglo bonta ke ton kelangatum kelangdun kapang chingche det abangke manghumeme alamlo Suruhini Recreate Roganinkan Keseng West Karbi Anglong District Ahempi Hamren Rong Supialong Kachingthor Aloti Aphan Radapor Kachonghong Labang so amohor laki Hamren Town Rong Supi amohorlo Pharoke thomra thom kebra tho square kilometer along le mate West Karbi Anglong constituency sirkeb aphan kelang chari pon arpu district Ahempi pulote Hamren Rong Supi henlo Pinpur me kedam tang Suruhini Recreate Roganinkan Keseng West Karbi Anglong District Ahempi Hamren Rong Supi along Piniarni anta langbung langpet atowar aholik inghan ke airpen Hamrenarat rahikom idet atawnlo Surihini Rakri sianingkan ke sompon JNKB atowar Ministry of Donor Gov of India pen ke pipon labang so atowar ningkan narke plengdet api ingtiman thu atowar apan anta hem hong thu pen Hamren khanduliarat barnodak abangke rat chari songja ake hoyatum kachelang dun kapangkri isi ang theglo pu alam rat kijong Ahopet alam bangke chari bom parivartan asorkar Karbi Anglong Autonomous Council pen kelang donar di kachi pi kave ajoyne kisung awai kangalong Hamren aradaphan isi ke thapthot asonsi manlo labang sokaning rialam Karbi Anglong live athengno along rat kapang dak alam the editum ardrik senang Anglong Autonomous Council kachari atunta lahai bang nang du cher san tum Hamren town area local mate rong su tumta tum nang tum han churui lapen Nasa tuwar hinu puga kai penta na tum chini lo lapen non de delo lapen kachuhilat lapen kedam kerang bang ke grafik hayang lo Lapurat arniwang kacheleng kisungang bong ningkan narkep ajak inghan langbung athak ke hadapor pang thangde dapi
Isia district aman kilong pen pini kaching tur ang thek kunat. Labang so aning kiduk alam pen hamren arada phat mikri ang I kevenji kumat. Labang so alam jong simat hadam pulote hamren arat jijin so nang nima. Lapu arnibang jang tuador karluang bong rong supia to war jong si akemi ave pulote hamren arat kopilo ke chodun po ko an si kireng dun po. Karbi Anglong live aphan kapachini pon alam thea tengke hamren atowar aphan CEM atum nang kilang dun RD nang pihinde. Iam tumang ke hamren atowar ko an bakahin nuban mag tangti labang important mate alang itum kubon nang enundi patan nang enundi lahayan si jelang di sina tum CEM tunta nang itum lahai bang nang thang la pen rap jerap tum ni la pen klem vek nang konang itum bang so kamba no si pen klip pote itum dong ri itum habar masih ka develop ko bang avida por pen jelang nudak Halapu arnibang Meghalaya pen ahoy nang kepet angbong lapu hamren khanduli atowar ka cheleng kisung hayu alam pen ilitum ningduk nang nima. News report Rongbong Terang Karbi Anglong live hamren. Non malom so phan Abirta ing ton pon iksinang. Ice cream, please. Ta-da! क्या हो रहा है वहाँ? रिया सोई नहीं अब तक। मैं रिया को एक ग्लास दूध पिला रहा हूँ। एक और। Only Amul ice cream gives you the goodness of Amul milk in every scoop. अब क्या हो रहा है वहाँ? मैं उसे एक और ग्लास दूध पिला रहा हूँ। Amul, real milk, real ice cream. Dihina mopi putat Abirta arjupon tu iksine. Umbormon Karbia rong arta ningkan troke brapho arta nang pleng det api rong rup arlo thangnat kaching tur ave. West Karbi Anglong arlo non putak ke papi hup amri umbormon Karbia rong alam jong sijet han pulote ning honduk mimi alam. Ningkan troke brapho arta ke pleng pen don trok sike brapho adon apai pleng tanglo. Don trok sike brapho angbong pen longchor isia dimsi piniarni anta palang hebom pu alam Karbi Anglong life asa hemalong Abirta nang pale. Labang so hawar along prabjin pen kijuna lang abarsai sorkar ihin pen kirap pale daprang nang pupalam rong arada tumpen Karbi Anglong Autonomous Council aphan chuningri. Don Troxicera for the Logade. And along a pregalang here, Vela. Ayah hong ke long ni temke. Ni temke rong ke rong opta. Lang hai lang si ke temita ta khalo ni tom. Mar de ga vela don troxter po. Muli rang bong ka daglo ni temke ni. Ni tom Pini Adap Abirta bangke lapan sekang ton iglo dumi thagmi kardom.